Mamdogo. Gutu sana ngaha ndi kumwe n'abagabo. Mamdogo twende. So kama tutabigana. Leo nakwambia vitu vishakuwa ngufu mamdogo. Nilikutumia message kwa WhatsApp haupo unaisoma. Ndio maana mimi nakia kuangalia. Mamdogo tunaenda vitu vishakuwa ngufu. Mamdogo ba etranger kwa na wamaliza. Na vile wewe kwa kusalimia wabugo. Hai. Angalia. Mamdogo unaona message. Etranger mwe walifanya hivi. Après huyu ni mimi na wewe. Mamdogo tunaenda. Hii foto raba neza. Uyu so ndiko ndavuga. Hii foto wewe ubona ko ndiko ndavuga. Ndabi. Sasa ishati ntubona ko niwe yambaye. Ntibishoboka. Ivyo ni ibintu ntuze kukwiragiza ibihuhanga. Iyo foto rukandebe. Ubwa mbere na mbere uyu muntu nimvukira yo ngaho impumuro. Uranyumva neza. Ubwa kabiri nta muntu yamugiriye nabi n'impanuka y'imodoka. Ivyo uri kurambarira. sina. Muga, uyu ni jewe rwose. Akusa umuntu wadufotoye bungu koko ninde? Uzi umwanya twamaze dutegereza umuntu wadutabara, abantu bo gutabara barafotora humbo. Ubuse nibiki koko nk'aba bantu. Sikukuwa na kama ya habari ni za bongo. Mamdogo mimi naona ku Facebook wanatia fasi yote na mimi nikatumia wenzangu wote. Nangu walipartage. Mimi natoka kiduru. Mamdogo mimi sikuna tumaze kubivuga ni inshuro nyinshi. Ibi bintu by'amarezo sosio, ibi bintu byo gupartage ama information utazi neza ko ari ivyo. Nari kubujije. Wazi nk'ubu impagararo bateye mu bantu. Mbira